events committee. Hi xilungu xa hala ka hina la ni humaka kona mi nga vuli ku hi le kwini hikuva van'wani mi nga ni hleka. Hi ri i mufambisi a tlhela a va event manager. He's the event manager. Musapoti wa consistori na swiboho swa yona. I musapoti wa n'wina ka leswi mi lavaka ku swi endleka. Ende a va endli va ri voxe mhani Chauke. Va endla na team leyi mi hi vonaka leyi. Team leyi mi hi vonaka leyi a swi va olovelanga ku fika laha hi nga fika kona as a parish. A va nwayana hi tintiho lava. A va holova lava van'wana va ze va lava ku lan'wa. A swi nga olovi kambe endzhaku ka that debate endzhaku ka ku nwayana koloko we have seen what we saw during God's long weekend. Ni va tisela mahlweni leswaku hi ta kota ku twisisa ku van'wana va teka tiboso lava nghenaka consistori. Ni vula va Dr. Chauke and company va teka ti-decision va huma va famba va ya kaya. Laha va nyikiwa ntirho ku do it, make it happen. We want to see it. We want to enjoy it. Hi lava ku bomba hi black and white on a Friday. Va ya nghena hansi laha team. Yi dodobana ntirho se hi ta swi humelerisa njhani? N'wina la ni nga rhanga ni mi yimisa hinkwenu mi va nyika all the support, mi huma all the ways mi va sapota. Swi endleke because love va fambe extra miles a va nga etleli. Hinkwavo ka vona va na leswi va nga hi byelaka swona laha ku va tirhe njhani. Va nga ri vulela maikutlo ya havo or maikutlo a ri team leyi va hluphekile swinene. A ni nghena u tihlengeletana ni yimela executive a ni va tisangi ti-executive committee members laha. A ni va tisangi hikuva hi tiboso nyana to teka ti-decision. Oh va kona va ri va kona na vona a va loko va ku va plana boso yi ku no a hi swona va ku jekajeke va ku jekajeke va ku ke hi cincile ke hi endle leswi boso yi cinca ku hayi mina ni swi vonisa leswi but we keep the way we are. Ian Drag Mag va xi tiva xi vulavulelo xexo Ian Drag Mag mana swi tiva ku hi xinghezi sweswo. Ian Drag Mag hi xinghezi va ri yini? Unity is Christ is power. Va ka hina a ku na swin'wana leswi nga ta endla ku kereke yi va kereke, leswi nga ta endla ku kereke yi va na vutomi, leswi nga endla ku kereke yi hanyisa vanhu yi tlhela yo n'wini yi hanya handle ka yini ka unity. Ian Drag and Africans. Mina lava a mi nghena tihlengeletani a va nghena tihlengeletani twice a week. Ndzi nga hlengeletani yin'wana loko va nghenile ku tlhela ku mindzuku n'wina va ku mi hlanganani mi hi tisela swin'wana. Mabalani wa kona i manana Nkhwashe wa Mistress. Hi mabalani wa kona a seketeriwa hi mhana kereke Chinisanani Chitakole i mhana kereke hikuva u ve a kuma n'wana ka ta dyondzisa Sunday school. A ngetela kereke ku nkula van'wani mahalolowa khale. Thanks so much. And all the members of those committees, Jubilee Committee na Events Committee, ni yima laha mahlweni ka n'wina with pride, with joy,
with everything. Ku hanya na n'wina na ku tirha na n'wina. I mhaka leyi mfundhisi wun'wana na wun'wana a nga lavaka yona. A ku na mfundhisi la nga ta ka a nga swi lavi ku tirha na n'wina. Mfundhisi wun'wana na wun'wana I lava ku tala. Fortunately, ni hava competitor mina because I have retired. Let them come and work here. Mina I have retired. I can't compete with them. Loko ri ka Galadina, hi endle pledge ya ku lava ku aka yindlu ya mfundhisi. A swona? I pledge leyi nga yi endla swona? Hi pledge yaleyo. Mina ni chavi ku ni ya byeletela consistori, a ni ri me chairman wa yona. Ni ta yi byeletela, ene loko yo ala a radio, lava yi byela sinodo ku hi lava ku vitana mfundhisi. Hi twa hi sinodo ku yi ta ku yini. Mara consistori ni ta yi byeletela. Thank you very much. Malanga ya Xikwembu lexi hanyaka, servant of the living God. On the 30th of March, I stood before you, saying to you, I was sweeping the carpet for the moderator in my preaching. Do you remember that? I was warming the room for the moderator. Here, the moderator was to come and inaugurate, dedicate this sanctuary, inaugurate and dedicate it to God. This sanctuary. He came last Sunday. He did his job satisfactorily, gloriously. Ordained ministers and the leaders of the church surrounded the church, circled the church 3 times in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I stand before you today with you in this sanctuary, no longer the sanctuary that we know, the church that has been inaugurated by the moderator and dedicated to God. I stand before you today in the new church. Mimoya ya vanka vanga heti na vanzuze leyi a yi ri kona ekerekeni leyi, moderator u yi hlongorile na vafundhisi va yena fileni ka yena. We are in the new church now. New church now, hi ri ka ntirho wa ku tlangela the triumphal entry of Jesus into Jerusalem. In the new church, celebrating the triumphal entry of Jesus into Jerusalem in those years. Wamta kuma kahle ko a ku ri lembe rini loko swi humelela more or less. Mo 2025 less 33. That's more or less a ku ri lembe rini loko swi humelela. A ku ri 19 money, not even 19. A ku ri lembe rini. A ku ri how many years? How many years of 20 how many years of 20 2025 less 33. Mathematicians, no matter teacher, come. So now how many years of 20 5 minus 3, 2. And this is mathematics. 12 minus 3, 9. Then, so now how many years of 20 Eh? 1992.
And the Christian church today is still celebrating that. 1,992 years, we are still celebrating that event. Yesu lokangena eJerusalem. I've read Luke's Gospel today. The triumphal entry of Jesus in Jerusalem is found in Mark, is also found in Matthew, and in John, not to mention Luke, the text we read today. Makale ya kumeka aka all the four Gospels. Yalo Yesu angena eJerusalem. The four Gospels report this triumphal entry in different vocabularies. Akunalanga kopela un'wana na un'wana u veka mhaka leyi hi ndlela ya yena. Like ka hlaya kona ka Luka the historian, Luka the physician, loyi a nga tsala na buku ya Mintirho ya Vaapostoli. Luka, loyi a nga vi mudyondzisiwa wa Yesu. He was never the disciple of Jesus. This Luke, kambe a tsala timhaka ta Yesu. U tikuma kwihi timhaka ta Yesu? U tshamile na Petro, u fambafambile na Paul a ri doctor wa yena, a ri dokodela, u hlayile timhaka ta history ya Yesu. A ri dokodela, u tlhele a ya kuma source leyi nga n'wi pfuna, leyi Marka na Matewu va nga tirhisa yona loko va tsala tievhangeli ta vona, na yena a yi tirhisa source yaleyo. Vadyondzi va testamente leyintshwa, New Testament scholarship, va yi vitana source quelle. I swi kume kona hi ku hlaya. Yesu a ya nghena eJerusalem. A nga nghenangi hi ti 13 ta April. No. U nghene eJerusalem the last Sunday before Good Friday. Your calculation ya kahle leyi nga kota ku kuma kahle ku nghenerile eJerusalem the last Sunday before Good Friday. And the Christian church yi namba yi sungula the whole week leyi nga party ya Lent. The Lent culminates in the whole week. Hiko ku hela ka Lent leyi nga sungula hi ti 5 ta March ya hela vhiki. Loko wo ka i misa sweswo ku ri kusuka ti 5 a wu nga endli swona, a wu nga khongeli everyday, a ri wena. Loko yi nga nghena Jerusalem, few things I want to raise up today. One, yena ntsena, he alone knew that he was going to Jerusalem for the last time. All the people did not know it. That's the first thing. Lokangena Jerusalem already are not stressed. When he went to Jerusalem, he was stressed. The word triumphal entry is a worldly thing. It has nothing to do with him. Imagine yourself, this problem with me and the Lord. How will you feel? Thanks to God that the request is belango, ita fika reni, mara silo ibea kurko. Ita farin ashide. Bela kanu travel ta farin, anta fana bota, anta vieta inkwebi ita famili. Thanks God. Yes, so. Angena Jerusalem, ita do the praises that they made. Yakarama Feti. You know why they made the praises? Our lava leswo. Ateka mfumo hikuva Yuda a va fumiwa nkarhi walowo hi Varhoma.
a teka mfumo wa Vayuda a ta vuyisa mfumo wa Davhida loya wa ku famba na Xikwembu. Hi leswi va langutele swona. A ku ta vula na n'wina hi ku dyondzisa Yesu. Praising Jesus. I want to talk about that. Praising Jesus. Bibele yi dyondzisa leswaku u rhuma vadyondzisi va yena vambirhi. A hi swi tivi ku van'wana among yourself. Vambirhi. Ku nga ku un'wana wa n'wina kwa. Un'wana wa n'wina kwa. Vambirhi. A ku yana ka muti lowu nga opposite mi nga wu kongoma mi ta kuma ku khungiwe. As I pointed out earlier on. Van'wana va ri ku khungiwe a cult yi luka yalowo. Lavan'wana va ku mi ta kuma a donkey yi khungiwile. Van'wana va ku mi ta kuma tidonki timbirhi na the cult. You know, there are many versions of putting this matter across. There are many versions of putting the matter across. But what we need to know, praising Jesus. Vatana xingongolwane a xi nga ni khandziya hi munhu. Twanani loko va ku mi chucha mi xiyisa kuna the Lord has need of it. Hosi ya xi lava. I nga phikizani na Xikwembu hi swilo swa wena. I nga kokelani na Xikwembu hi swilo swa wena. Don't refuse with your things. All your things belong to God. Give to God all what you have. And God will continue to give you. And God will replenish that which you have given Him. Hosi ya xi lava. Loko hosi yi ka yi lava ximbhongolwane na value ya xona, what more wena wa value yo tlula na ximbhongolwane? Wo ti arisa, i ti arisa na swilo swa wena, nkarhi wa wena, ku gomendzela ka wena, ku khongela ka wena, ku cina ka wena ekerekeni. Let's look at the people who praised Him that day. Loko se ximbhongolwane xi ta, van'wana va hluvula timpahla ta vona. Remember, the Bible does not tell us that loko va hluvula va sale va nga ha ambalanga. No! A va ri na ti-extras. A ni ri loko i mbala ha bamisela nyana. A va ri na ti-extras. Pambula va ndlalela lahaya. Hi na ti-extras. A wu lavi ku dyondzisa Xikwembu hi ti-extras ta wena. Xikwembu a xi katekisi munhu handle ka leswi nga n'wi katekisa hi swona. A ta katekisa van'wana a hundzuka xitirho xa Xikwembu hi swona. Now that God has blessed you with all what you have, God has blessed you because He wants you to be His agent in blessing other people. That's what God wants. Ri na movha mbirhi. Loko movha leyi yi nga khandziyeriwi yi ta khandziya na van'wana. Loko ri na tiyindlo timbirhi a kaya na le Joni, i ku yi tiyindlo leti ti nga tshameriweke i ta tshama na van'wana. A ni lava ku vulavula ngopfu hi swin'wana swa timali. A na mali ni na yona, mi kombi na yona ni vonile yi tsakise Xikwembu last week. Mibombe lero ze va tatana va sungula ku vita, va nga mi nyika mali va mhani, hi vona mi nyika mali ya ku bomba. Va vulele ngopfu leswi va mi bombisa swona hi Friday eka Galatia. Va ku mi ta va tshikisa na kereke hi ku bomba ka n'wina. But I want to help them and help myself. Papa, hi nga vileli vanhu lava nyike hina mali ya ku ya xava ka tshiki kereke mhaka ya hina hi nga va nyika mali. Na loko a lo ya tirha a nga tinyungubyisi mali loyi a vule yo tirha. Hina hi nga va grant permission, ti nga n'wi stopa immediately. A wa ha tirhi, a wa ha yi xikolweni. Mistress Nkwashu, Tatana Nkwashu can decide tomorrow morning a ka ha yiwi le tlilasini. There's nothing that you can do. There's nothing. Mi to tshama kaya. A mi na ko kota kona. Hikuva ka n'we va dye swa vanhu.
Xikwembu xi hi nyikile va hluvula na tinguvu ta a va zangi va he mina a ni na nchumu he mina kwaxa kwa tima no it isn't na lava a va ri hava ti-extra ta tinguvu ku ni talela henhla ka xingongolwana a va te mina a ngi na lutho a ngi na xume mina va ye va ya khamara with the power va ye va ya khamara ku hava na wun'we la ngete mina a ni na nchumu ku endla xikwembu swilo va tsaka rin'wana i twa laha ekerekeni va lava hinkwerhu hi humesa ma-10 rand leswi endleka 10 rand swi endleka hi mihlolo yaleyo mara loko ku nga ri na 10 rand u na yini then you don't have 10 rand a wu na yona 10 cents a wu na yona 50 cents a wu na yona 20 rand wo ve i ku rututuwini hi mhaka ka wu na yona 10 rand a wu nyiki munhu va ka hina ku nyika xikwembu hambi munhu o ku sola a ku he u humesa swintsongo don't worry about that a wu endleli munhu a wu endleli mfundhisi na tikholoro ta yena i endlela xikwembu lexi nga ku tisa la misaveni lexi ku katekisaka lexi tivaka na ku pfumala ka wena va kha matluka va ndlalela endleleni ximbongolwana xi famba ehenhla ka matluka lawa a karhi a ri stressful loko a swi tiva ku heyi no nghena ro hetelela that's why a va pitsurile he became rude mfundhisi yena va that praises a swi va nyangatsa swa ku dyondzisi byela vanhu va ho va miyela a ku lava loko vo miyela mi ta vona mihlolo he was angry lava loko vo miyela lava mi ta vona mihlolo maribye ya ta huwelela was angry he was stressed and va lava va miyela because va va embarrassa loko na swi swin'wana ku swi endleka vanhu van'wana va va embarrassed for us let me try to contextualize this in conclusion. You might have embarrassed other people by having God's long weekend. I'm trying to contextualize this to bring it to our life situation. Some of us, including Namina Mfundisi, you might have embarrassed me by having that God's long weekend. The way you had it in that fashion. But here we are. He looked at the inaugurated and dedicated church. Today, Irka Kereke laying inaugurated and dedicated by Mundau Mafavuka. Kereke ay na matunduk ay aka ay want. From that Sunday, look what rate I integrate aya in a synod. After that, aya in a were the caretakers of this church. Say no papa and then kakereke let's say yinga pero kereke yinga si integrate or yinga purwa moderator. I see what kereke yes no. I see what yibhiro xikwembu yindlu ya wena na ya hina hi yo leyi matsundzuka loko mi hlaya liteji yimele ndzhaku matsundzuka yindlu ya hina na ya wena hi yo leyi loko xa tsaka hi ku twanana ka n'wina mi nga holovi xikwembu xa tsaka hi ku tiphina ka n'wina xikwembu xa tsaka ku va va tatana va kereke lexi lava jerusalema va manana ku bomba hi galadina va xave homu mari va manana a va jilisi homu leyi hi tsandza i nga hi tsandza ku heta last weekend
tolo a hi hlangane ni ri va tatana a hi dya nhloko ya homu ni twe maveriveri ya ku na namuntlha hi ta dya hileswaku mpela homu leyi yi hi tsandzile hi vanhu va kultura hi tsandza hi homu loko xi tsakile loko yi hi tsandza what is happening and a xi tsakangi hi nchumu xi tsake hi mintirho ya wena not ya n'wina now I'm addressing you as an individual xikwembu xi tsakile ku fana na yesu loko a tsakile a nghena jerusalema a ri henhla ka xingongorwana I said I'm contextualizing the message in the Bible to you xikwembu xi tsakile hi n'wina leswi mi swi endleleke xikwembu mi ku hi lava ku tlangela 150 years in doing so hi lava ku pfula na kereke hi nyiketa xikwembu kereke ya Vosloorus kasi leyi a ku sala swin'wana ku sele ku Vosloorus hi vitana mfundhisi loyi hi n'wi lavaka a xikarhi ka vafundhisi va kereke leyi hi nga ha tiseriwi mfundhisi hi sinodo hikuva sinodo yi va na ti-difficulties van'wani va vafundhisi loko yi nga ha tivi ku yi ta endla yini hi vona yi ta va yisa kwini yi ta ku diphirita hi vona the call be a calling parish and call the minister of your choice be a calling parish a ni lavi ku hi ze hi ya byeriwa hi presbytery loko ni te ni ya kombela consistori leyi me ni nga mufambisi wa yona ku ya nghenisa xikombelo xo vitana I know va ta ku na ti-arias ta 2020 2021 ku na ti-arias ta 2021 2022 ku na ti-arias ta 2022 2020 hayi loko va vula sweswo a hi va gezeni laha hi sungula ku tilunghisa a ni ri ni ya betla consistori ya ka April mina swona ku va nghenisa xikombelo xa ku vitana ni loko va nga nghenisi hi May hi August va ta xi nghenisa hi swona va ha ta rhanga va kuma mandate ka n'wina ka general meeting a hi swona loko va nge xi nghenisi hi ku twa mina who am I va ta rhanga va va na n'wina ka general meeting va ku lava ku ya nghenisa xikombelo xa ku lava ku vitana mfundhisi ma swi kota ku tsakisa xikwembu mani mi nga tsandza hi ti-arias nyana tetiya a to va yini ti-arias mi ta va seta ndzo va geza there's nothing ma swi kota n'wina united we stand divided we ku le xinghezi hi mina xinghezi xa Queen Elizabeth I mean let's stand united and praise God and do the best to God because only the best is good enough. And that is what we must order. Ni swi kotile. Hi sonto loko ni muka ni ya tshama hansi. Ka presbytery ya hina ya Rand ma yi tiva ku kula ka yona ni na ti-parish ta about 12 or so. Now, hi n'wina ntsena wa Vosloorus mi nga endla ku loko mi ku mi celebrate 150 years leyi nga bohiwa hi sinodo mi va na maqhinga ya ku endla ku in your celebration ku ze ku ta na Mndawu the moderator of the denomination hi n'wina ntsena mi nga endla ku a ze a va lavan'wana va endlile mara va ve hava qhinga ra ku endla ku a ze a ta mara hayi van'wana va nga ze va n'wi kopela va ta swi endla ku a ze a ta va ta n'wi kopela a ni ku kopela a ku bihangi ku kopela ku biha va ta n'wi kopela i ta ze a ta loko va karhi va celebrate mara n'wina va xitlhavangoma ma rhanga phambili thanks so much laha mi tivaka ku chumayela kahle ku fana na va tatana Sihlungwana na hinkwenu va n'wina laha mi chumayelaka laha mi ta swi vona ku mfundhisi namuntlha a nga ri na xo chumayela xona a ti swi ta swi vona kahle ku hayi va ku ta mfundhisi laha i hava xo chumayela xona laha loko vo ti nga swi vonanga i ri one of the preachers you are not a real preacher
Mara ku na xivangelo why ni nga ri na xichumayela xona. Xivangelo xo if you guess, look around, search and investigate. If you guess, look around, search and investigate. Itasukuma why aningari na xichumayela. I'm not a complete failure in preaching. Even if I fail, but I don't fail completely. But today, aningari na xichumayela xona. Lava kun'wina vafollowers on this Palm Sunday mi ya mahlweni mi tsakisa Xikwembu. Last Sunday ni twile ku va hi hlayela victory a no lava mali and no lava ku kota ku vona va ri nhlengo wa last Sunday wu ve kwalomuya mi ta swi twa mi nge ni nga vuli ni nga tikuma ni teke ntirho wa Dr. Chauke loko no teka ntirho wa Vamatsalana va nga ta teka na lowa kambe wo phamela xilalelo nga tekelani ntirho. Mara mi ta wu ta nhlengo wa last Sunday a wu ri njhani a hi vona and a ku ri hi mafuhlura so ku nga va yini a vo va paranyana a swa why can't we do that every Sunday? Why can't we do that every Sunday? Ku Xikwembu xi ta tsaka swi ala kwini ku swi endla sweswo mafohloras Xikwembu a xi mi katekisi mina n'wana wa vanhu namuntlha kunene namuntlha only hayi namuntlha only a sermon ya na yona a ni chavi xibelana and na yona because of you mo tirhisa Yesu mi n'wi tlangela mi ku Jesu swi vonile a swi chele mafini uJesu swi vonile a swi chele mafini nanguya a swi chele mafini mina n'wana wa vanhu ni tshama hansi uJesu swi vonile nanguya uJesu swi vonile nanguya eka nkarhi wa sweswi ni rhandza ku khensa mfundhisi loko va tile haleni mahlweni va ta hi tsundzuxa leswi nga endleka eka vhiki leri nga hundza. Mina a ni lavi ku vula swo tala hi leswi mfundhisi va nga swi vula hikuva i ntiyiso lowu va wu vulaka ku ri impela namuntlha va nga telanga ku ta hi chumayela a vo lo tela ku va leswi ni swi vonaka ku ri a vo lo tsaka ngopfu mfundhisi leswi nga humelela mi nga swi endla mi va veke aka xiyimo xo tsakisa swinene ngopfu swona leswi endlaku namuntlha va ringeta ku tlhela va hi hlamusela ku ri ya mi tirhile mapostolasi hi ndlela yo hlamarisa swinene ngopfu mfundhisi ha khensa na ku tsundzuxiwa hi timhaka letiya ta ka Luka inkomu a hi yiseni gandlelo ra hina emahlweni a hi heleketeni rito leri hi nga ri twa hi risimu ra 213 ra 215 tivhese timbirhi a hi tlangeleni rirhandzu
enkarhini wa sweswi hi ta yima hi kuma swipimelo ra kereke. A hi yimeni hi sungula ku pfumela ka hina hi marito lama landzelaka. Ndzi pfumela eka Xikwembu leswi nga moya, lava xi landzelaka va fanele ku xi landzela hi moya ni ntiyiso. Ndzi pfumela eka Xikwembu lexi nga ku vonakala, lava fambaka eku vonakaleni va hlangana swin'we eka xona. Ndzi pfumela eka Yesu lava nga ni rirhandzu ro tsariwe hi Xikwembu, naswona u tiva Xikwembu. Ndzi pfumela eka Xikwembu, mutumbuluxi wa hina ni mutata wa hina. Hi xona lexi nga tata misava swonghasi, lero ka xi nyiketa n'wana wa xona a nga tswariwa handle, leswaku un'wana na un'wana a pfumelaka eka yena a nga tshuki a lova, kambe a va ni vutomi lebyi nga heriki. Ndzi pfumela eka Yesu Kreste, la teke emisaveni ku ta tekela vanhu, ku nga ri ku ta tirheriwa, ni ku nyiketa vutomi bya yena ku tlhela ku tala. Ndzi pfumela eka Yesu Kreste, la nga pfuka ni vutomi, la pfumelaka eka yena hambi a file u ta hanya. Ndzi pfumela eka wena lokutima loku hi tsalekela mbilu ni ku hi kombisa mfumo wa Xikwembu. Amen. Hlengeletano yi nga tshama ehansi. Leswi i nkarhi wa ku ri ta kuma switiviso swa siku ra namuntlha. A hi yimiseni nkarhi wa switiviso hi risimu leri a ri tsakelaka swinene ngopfu. Switiviso na marungula nkarhi wa kona. Yes. Yo sungula ndzi rhandza ku khensa eka mufambisi wa Kandelo ku va mi nyikile nkarhi wa ku humesa switiviso hi marungula. Ndzi xeweta eka the right reverend HD Masangu, ndzi xeweta eka Jeffro wa hina in absentia, ndzi xeweta eka Ndhavuko Masangu, ndzi xeweta eka executive, ndzi xeweta eka consistory, ndzi xeweta eka vuyeni hinkwabyo lebyi hi nga na byona eka siku ra namuntlha. Ndzi xeweta eka Vakreste hi ku angarhela avuxeni. Ku rhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Switiviso ni marungula ya kereke eka siku ra namuntlha ka sonto ra ti 13 ta April swi yime hi ndlela leyi. Mufambisi wa Kandelo eka siku ra namuntlha i tatana Phinkuna, kasi rito hi phameriwile rona hi the right reverend HD Masangu, lava nga hi phamela kusuka eka buku ya Luke
chapter 19, verses 29 to 40. Ba makwerhu hi rhandza ku khensa swinene eka mapostors lawa xonga loko hi swi kotile ku humelerisa weekend leyi nga hundza. Hi rhandza ku khensa ka hinkwavo lava ba nyiketeke nkarhi wa vona hi timovha ta vona kun'we na ti-donations hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na eka siku ra mundzuku ka swivetana. Hi khensa eka vamanana eka nyiko ya nyama ya huku the whole of last weekend. Hi khensa eka vatatana eka nyiko ya homu. Hi khensa eka va-events ku va va organize such a wonderful event over the weekend. Hi khensa eka vanhwana ku va va hi endle vanhu hi Friday va hi swekela va tlhela va endla leswaku hi nga suki ematafuleni va ta va ta hi phamela 3-course meal. Hi khensa eka vatatana loko na vona va swi kotile ku va va hi phamela eka mugqivela lowu hundzeke. Hi khensa na le ka va-events ku va va hi phamerile hi dyile hi mpela swakudya a ku ri matutu vana va Davasi. Tibeleni mavoko mapostoli. Va makwerhu xibye xa sonto lowu hundzeke xi tshame hi ndlela leyi cash yi endlile 3,900 kasi EFT na Speedpoint yi vile 170 hinkwayo loko yi hlanganile yi va 4,070 rand. Eka nkarhi wa sweswi va makwerhu i nkarhi wa vuyeni hi kombela hinkwavo lava va hi vhakeleke ku va va yima kereke va xeweta loko va ri kona. Kombela chorus va karhi va ta hi emahlweni. Vito ra mina Yusufu Malawi. Emvakeleni namuntlha ni tena tatana Malawi. Ku huma ni huma ka parish ya Njhakanjhaka EPC Sophansburg. Inkosi. Ishile varhandziwa va hosi. Mina kwala ni nga tima ni xitivi ku khuluma a ni ririmi ra lweyi kota ku khuluma Xichangana yi nga Xitsonga. Hi vhakachilile haleni hi kumeka eka ndyangu wa Sisi Beliya ku ta hi ta pfuxela kota hi khongelaku egereja yona ya IPL gereja presbyteriana ya Mozambique. Hi vone leswaku swa laveka ku ve ni fika ku ve ni ta hlengela leni sikwini ra namuntlha. Kasi a vito la mina hi mina Gabriel Makhoa Junior ni nkosikazi ya mina hi huma eMozambique hi khongela egereja ya Bethel a Cidade da Xexá. Mina Malani, mina Eliuda Makhoa. Makono wa Sisi Beliya. Se swi kotile ku fika hi hlengela swin'wana na n'wina khanimaka swinene.
Inkomu eka vaeni va hina ni to kombela mfundhisi the right rep mi ta va thawula mi va vuyisa kambe loko hi ri hinkwerhu hi ri consistory hi ta va amukela a vestry the right rep kombela hi vuyisa vuyini bya hina. Kombela chorus va karhi va chika. Inkomu swinene eka vuyeni bya hina hi ta kombela loko kereke yi huma hi famba swin'we ku ya a vestry laha mi nga ta amukeriwa kona ximfumo. Vamakwerhu eka nkarhi wa sweswi nkarhi wa ti-birthdays hi kombela hinkwavo lava birthday ya kusukela hi Musumbhunuko ku ta fika eka siku ra namuntlha va yima kereke yi tlangela kun'we. Manani Mathivi hi rhangeleni risimu. Anakanya siku zinavelekiwa vanhu avajine vatsakela kunzikona vana nanzishinga imandama mbiri akonda xitsele amamisa mwana wakwe. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Hip hip. Ranga cancer kalava abapete baku sisikwembu xingamukatekisa ximi endla hi tintswalo xi mi nyika ku rhandza ka timbilu ta n'wina xi tlhela xi mi nyika na mali leswaku mi tisa laha kerekeni hi ta kota ku yisa emahlweni ku dzunisa mfumo wa Xikwembu. Vamakwerhu i ku tivisa eka manana Mukwena leswaku loko hi suka la nampundzu hi ta hi le ka n'wina hi dya khekhe di khekhe ra wuyisi hi dya khekhe ra Joy Joy so hi ta dya khekhe ra Joy Joy. A hi yini emahlweni na switiviso vamakwerhu migingiriko ya Rand Presbytery Easter Sunday service yi ta khomiwa hi xifundza xa Diepkloof kambe yi ta va Assem Tambani Hall Amidolens Zone 9. Vamakwerhu i ku kombela leswaku a hi yini mahlweni na ntolovelo wa hina. Transport yi ta lulamisiwa na hina van'wani hi nga ta va hi kha hi tirhisa swifambo swa hina hi komberiwa leswaku a hi hakeleli transport leswaku hi nga siyi lava va pfumalaka endzhaku. Transport yi ta tivisiwa kusukela mundzuku kwalaha kerekeni leswaku yi ta va yi ri mali muni. Kasi ta Parish Jubilee i ku tivisa leswaku yi ta tlangeriwa hi siku ra ti 15 ta June a Hlanganani. Vangeni va tlilasi ya xikatsa va tivisiwa leswaku loko kereke yi huma loko vangeni va le vestry va humile ku ta va ku ri na test leyi nga ta va yi ri kona a vestry eka siku ra namuntlha. Ta consistory vamakwerhu consistory a yi nge tshami namuntlha hikwalaho ka migingiriko yo tala leyi hi nga na yona a kerekeni hikokwalaho ka sweswo consistory yi hundziseriwile mahlweni
yi ta tshama hi siku ra ti 22 ta April ku ta va ku ri Ravumbirhi virtually hi nkarhi wa 7 o'clock namadyambu. Namuntlha i Palm Sunday vamakwerhu naswona i ku sungula ka Holy Week. I ku tivisa leswaku eka siku ra namuntlha va tatana veri va ta mi phamela nyama ya braai na vuswa na chakalaka. Kasi Holy Week program ya hina vamakwerhu yi tshame hi ndlela leyi. Mundzuku liturgy yi ta va yi khomiwe hi Galileya kasi rito yi ta phameriwa hi Jericho. Hi Ravumbirhi liturgy i Jericho, rito i Galileya. Ravunharhu liturgy i Emmaus kasi rito yi ta phameriwa hi Bethlehem. Hi Ravumune liturgy i Bethlehem, rito yi ta phameriwa hi Emmaus. Hi Ravumune ku ta dyiwa na xilalelo. Swikhongelo swi ta sungula hi nkarhi wa 6 o'clock namadyambu. Kasi hi Good Friday vamakwerhu liturgy ku ta va ku ri vanhwana, rito hi ta phameriwa hi the Right Reverend H.D. Masangu, nakona hi ta va na marito ya nkombo lama ya nga ta fambisiwa hi ndlela leyi. Vamanana va ta va khomi ro sungula, madodana ra vumbirhi, Blue Cross ra vunharhu, manana Mukoki ra vumune, Youth ra vuntlhanu, tatana Patrick Nkuna ra vutsevu, tatana Clifford Tungwane ra vunkombo. Hi Good Friday vamakwerhu va tatana veri mi tivisa leswaku va ta mi phamela, va ta endla braai and chips. So tanani mi kha mi twa ndlala. Loko ha ha ri ka Holy Week vamakwerhu i ku tivisa leswaku hi ta endla ku fana na vhiki leri hundzeke eka n'hweti leyi eka lembe leri hundzeke, laha hi nga ta tlhela hi va na fasting kusukela mundzuku na mixo, laha hi tlhelaka hi kombela leswaku a hi rhumeleni ti-morning devotions, laha hi Monday yi nga ta endliwa hi church growth, Tuesday ku ta va ku ri vanhwana, Wednesday ku ta va ku ri madodana, Thursday ku ta va ku ri vamanana. Mfundhisi leya Friday na yi chava ku yi vula hi ku rambe vanhu leswaku hi ta va hi kha hi phamela. Ni to yi tshika kwalano mfundhisi kambe i youth mara hi Friday ingaku va tatana va ta mi brekisa fast. Ta nhlawulo vamakwerhu namuntlha hi ta kuma vuyelo bya nhlawulo wa muganga wa Bethlehem kun'we na Galileya lowu wu humeleleke eka masonto mambirhi lama hundzeke. Kasi namuntlha ku ta hlawuriwa vakreste va muganga wa Emmaus kun'we na Jericho ti lulamiseleni leswaku mi ta kota ku hlawula. Kasi vanhwana na vamanana va ta hlawula hi siku ra ti-4 ta May, Youth na madodana hi siku ra ti-11 ta May, Blue Cross na Xilombe hi siku ra ti-25 ta May. Kasi masiku ya ku hlawula tikomiti emugangeni wona ya ta tivisiwa. Vamakwerhu i khale hi karhi hi lavana na siku ra ku endla liturgy ya kumbe workshop ya liturgy, kambe hikwalaho ka ku tala ka migingiriko hi ta kombela leswaku endzhaku ka loko va tivise nhlawulo hi ta nyika 10 minutes eka lava nga ta hi fambisela the workshop hi ri kereke hi ri hinkwerhu loko va tatana va ri busy va karhi va lulamisa nyama. So hi ta va hi ri na workshop hi ri hinkwerhu kwala kereke yi nga se huma. Kasi vanhwana va tivisa leswaku affiliation siku ro hetelela ra ku humesa affiliation i ti-30 ta April. Va finance va rhanga cancer vamakwerhu loko hi karhi hi ringeta ku va hi humesa xa nchumu na ku tivisa leswaku aka pledge liya ti nga humelela hi siku ra gala dinner i ku tivisa leswaku van'wani va vayeni va hina lava nga pledge already se va yi hundzisile mali yi kona aka akhawunti ya kereke. Kasi ta muganga ni swikhongelo hi ta va hi kwala kerekeni vhiki hinkwaro kusukela mundzuku hi 6 o'clock namadyambu. Ta mavabyi vamakwerhu hi mi tivisa leswaku Jeffrey Masangu va ntshunxiwile exibedhlele ra vuntlhanu naswona va le ku lulameni va ri ekaya. Ta makhombo hi timbilu leti nga ni gome hi tivisa ku hundza emisaveni ka tatana Alexander Pfina Zimani Bida, vona lava va kumekaka ehansi ka parish ya Xibomana Mozambique. Vona i papa wa tatana F.S. Bila lava va hi siyeke emisaveni eka sonto lowu hundzeke.
tatana Bilia Senior, va heleketiwile endlwini ya vona yo hetelela hi Ravunharhu ka Mamba a Mozambique. Inge moya wa vona wu nga wisa hi kurhula na ku kombela leswaku a hi khongelela makwerhu hi khongelela hinkwavo lava vabyaka ku vona hinkwavo lava siyiweke hi varhandziwa va vona hi nga rivali na ku veka ndyangu wa ka tatana Bila emkhongelweni. Va makwerhu loko na ha tani ya tshama ni ta kombela va selection committee ku nga IEC ya hina va teka about 3 minutes ku va ta hi nyika nhlawulo va tlhela va hi byela hi ta malulamiselo ya nhlawulo wa namuntlha. Endzhaku ka vona hi ta kombela valuteki ya workshop hi to kombela ku ya tshama ehansi ni kombela mi ni yisa ehansi manana Mokoena hi risimu ra 168 inkomo mi va na sonto lowunene mi tlhela mi enjoya swakudya leswi va tatana va nga endlela swona. Nhlawulo lowu hi veke na wona hi ti 30 ta n'hweti leyi hundzeke kwala kerekeni. Ti-compliments leti hi nga ti kuma ka tizone leti ti nga endla va ri va tsakile because a ku na loyi a nga lodge a complain after the past 2 weeks. Ka leswi va hi kombeleke swona ha ri ka desk ya election hi leswi ka lava hi nghenaka ka vona namuntlha hi ta mi kombela leswaku loko hi ku mu va na 5 minutes or less ya ku ya mi ya caucus mu va mu kombisani leswaku ni ta ku ta ku nominate hi nga ti hi ta phikizana kwala loko se hi ri hlawuriseni because hi va hi rhana tizone timbirhi hi nkarhi wun'we van'wani va tshame hale van'wani va tshame tshemba swa twala mi tlhela mi kombela ku va ka hina swa kereke i swa hina hinkwerhu a hi swa ndyangu wo karhi. Loko ku ri ku na mihleketo liya ya ku mina swa leswi a ndzi swi ngheni a hi tivi swa ku swi ta nghena hi mani emhlabeni. A hi tirhisaneni hi ri hinkwerhu ku kereke leyiwa a ya ha ri ya Vosloorus i ya hina hinkwerhu kusuka kwale ka Sinona. Se na la ku hlawulaneni kwale a hi fambiseni hinkwerhu kahle. Se lava nga hlawuriwa eka tizone timbirhi ta Bethlehem na Galileya or Galilee a hi swi tivi wo dlayisa n'wana Ben na n'wana la Shoma. A ndzi makhome wa leswi va zileke a hi n'wana i la eya i lomu vamakwerhu va Galileya va fambise hi mukhuva lowu 10% tatana Patrick Nkuna. Bethlehem a point of correction. Bethlehem Patrick Nkuna, Deputy Thandi Themba, Secretary Stembile Chavalala, Deputy Hlanhla Baloyi, Finance Chair Joseph Ngoveni, Treasury Thandi Themba, additional members Sinetlanhla Themba, Adeline Mhlongo, Maria Uvanda, itimu ya Bethlehem. Timu ya Galilee, Chairperson
Helen Khumalo, Deputy Lucy Baloyi, Secretary Roy Mazwai, Deputy Patrick Sibuyi, Mkhayawamina. Treasury, Kensani Bila Dimandi, additional members, David Mteto, Natalia Matebula, Julia Kosa, Finance Chair Christina Mukhoki. Ilesi swi nga yimisa swona eka zoni ya Galilee ya Mfundhisi. Enkarhini wa sweswi nga ri ku ta nghena lava workshop inkomu nga si teka tinyiko na vuyimbeleri. The Right Reverend H.D. Masango na Joshua wa hina in absentia, ndyangu waka Masango yi ku angarhela, vakreste lavo saseka, vayeni va hina lava hi vhakeleke, ndzi ku kurhula ka Xikwembu ri na n'wina. Ntirho wa mina a wu le handle, mi ta tsundzuka van'wana va n'wina leswaku manana Nkondo a va sungurile hi timhaka leti. Namuntlha ko va ku ta tsundzuxana nakambe vamakwerhu leswaku loko hi karhi hi tile hi nghena laha kerekeni hi va hi twisisa maendlelo, ngopfungopfu maendlelo lawa ya fambisanaka ni magandzelelo. Vamakwerhu soto yin'wana na yin'wana hi va na vafambisi lava fambisaka. Mi ta tsundzuka manana Nkondo va hi tsundzuxile ku timhaka hinkwato ta magandzelelo ya hina na mafambiselo ya tona ti kumeka laha eka buku leyi ya magandzelelo. Kutani ke ni ta ku eka page 4 va tshama va hi tsundzuxa a hi tekeni magandzelelo ya hina hi ma languta. Loko hi karhi hi languta ti-TikTok hi tshame kaya hi pfa tihlo rin'wana ri copeta ri ya hala ka magandzelelo, so that hi ta ma tolovela hi ta twisisa na maendlelo. Ni navela ku va ni khensa namuntlha ku va mufambisi wa gandzelelo ra namuntlha na van'wana lava nga hi fambisa ekusunguleni emasikwini lama hundzeke, tisontsweni leti hundzeke. Kunene mi swi vonile va ta ku tshamisani ehansi, ivi va ku a hi yimeni hi yingisani nawu wa Xikwembu, tshamisani ehansi, a hi yimeni hi endla swo karhi. Vamakwerhu mi ta tiva leswaku laha ka page 4 ku na timhaka ta nhlamuselo. Nhlamuselo lowu a wu hlamuseli nchumu, wo hi byela ntsena leswi hi faneleke hi endla swona. Kereke ya hina ya Evangelical Presbyterian Church in South Africa i kereke yo tsakisa swinene because it's an interactive participative church. Hi ku loko hi fika a wo fika hi tshama hansi hi yingisela, na hina ha landzelela, ha participate, ha nghenelela ku komba ku ri vukona bya hina bya twakala laha ekerekeni. You can imagine loko a ka ha ri leswiya swa khale hi tikuma u tshamile a wo ta za u jovota na ku jovota. Kambe ke maendlelo lamantshwa lama ya magandzelele ya endlile leswaku hi va active, hi va kona kerekeni, hi ti tsundzuka, hi ti tova, hi tshama hi tlakuka, hi tshama hi tlakuka, hi yimbelela hi ri hinkwerhu, hi endla ntirho, hi gandzela hosi hi ri hinkwerhu comprehensively. Kutani ke nhlamuselo luwa a ni nga dyi nkarhi. Loko mi ta vona point number 1, loko ku tsariwe why,
loko mo languta loko mo ya ka nongonoko wo sungula mi ta swi vona laha ku nge y swi vula ku ri a hi yimeni, laha ku nge t swi vula ku ri a hi tshameni. Kambe ke ni tsakela na ku ri valanguteri va hina kumbe lava va hi fambiselaku magandzelele sonto yin'wana na yin'wana va hi tsundzuxa va ku a hi yimeni, va ku a hi tshameni. Kambe ke ti-y na ti-t letiya ti endleriwe hina ku va hi ta swi twisisa, ku va hi ta landzelela without being driven. Kutani ke sweswiya mi nga swi vona loko ku tsariwe t swi vula ku ri nhlengeletano yi ta tshamisa ehansi. Leswi tsariweke hi maletere yo voyama lama nga ku ya voyamele tlhelo maletere ya kona yo fana ni lawa swi hlamusela mafambiselo ya magandzelele. Leswi tsariweke hi maletere layo vevuka yo fana ni lawa swi vuriwa hi mufambisi, tanihileswi namuntlha mi swi voneke tatana Nkunda leswi va nga hi fambisa swona va ku kereke a yi tshamisi ehansi, kereke a yi tlakuki, va vulavula na hina hi hlamula. Kereke ya hina ya Evangelical Presbyterian Church in South Africa yi endlile makungu ya ku va loko hi gandzela hi ku hlamulana. Leswi swi ta va swi tsariwile hi maletere yo tsindziyela hi leswi swi vuriwaka hi hina lava hi nga ta va hi ri kereke hi tshamisile ehansi hi ri nhlengeletano. Vamakwerhu point number, I think va tile point number 6, number 7, ripfumelo ra vaapostola ni xikhongelo xa hosi swi kumeka eka mapapila ya 6 na 7. Mi ta va mi swi vonile namuntlha mufambisi wa hina wa gandzelo va te a hi hlayeni ripfumelo ra vaapostola kumbe ra vakreste, ivi hina van'wani hi tsutsumela halaya ka page 6 kambe hi tlhela hi vuya nakambe. Leswi swi vulaka leswaku vamakwerhu hi fanele hi tshama hi ri alert. Mufambisi wa gandzele hi yena a nga ta hi guide ku ri ripfumelo leri hi ta ri kuma eka page yihi. Tin'wana ta minongonoko yin'wana yi na ripfumelo ra vakreste endzeni, minongonoko yin'wana a yi na ripfumelo ra vakreste. Kutani ke hikuva hi te kerekeni hi va hi yingisile, a hi yingiseli mufambisi wa magandzelele leswi a hi letelaka swona. Buku leyi ya hina ya magandzelele yi na minongonoko ya 5. Vamakwerhu ka page 5 a ni nga ta hlaya ngopfu timhaka ta kona hikuva i summary kahle ya leswi swi nga humelela laha eka page 4. Va hi tsundzuxa leswaku nongonoko wun'wana na wun'wana lowu nga kona from nongonoko 1 ku fika ka nongonoko 5, loko ku hlayiwa marito ya ku pfula ntirho hi hlaya na hi yimile. Risimu ra ku pfula ntirho hi ri hlaya hi yimile. Vamakwerhu tano the way mi nga swi vona swi nga tsariwa hi kona a ni nga mi karhati ngopfu hikuva ni mi hlayela swi kona. A ni ta ku mina hi nge swi dyondzi hi siku rin'we, hi nge swi twisisi hi siku rin'we, kambe ke a hi ti nyikeni nkarhi loko hi ri emakaya siku rin'wana wo tekanyana 5 minutes u languta magandzelele. Vamakwerhu ha yi ku tsarisa ka wona hi ta ma twisisa. Xin'wana xa nkoka lexi ni lavaka ku hetisa hi xona i ku ri hi kombela vurhangeri bya miganga loko hi joyiniwa hi vakreste lavantshwa. Vamakwerhu tanihi vurhangeri a hi tekeni vakreste va hina lavantshwa hi va tshinelela, hi va tsundzuxa ku ri tibuku ta kereke hi leti, leswaku va ta tiva leswaku hi na magandzelele, hi na buku, hi na bibele, hi na ti-constitution tanihileswi hi nga kereke, leswaku na vona va ta ti tolovela tibuku leti. Ku va byela hi tibuku leti a swi heleli kwalano, a hi tlheleni nakambe hi ti nyika 5 to 10 minutes tanihileswi hi nga varhangeri, hi va komba maendlele hikuva swa vava ene swa kanganyisa ene nkarhi wun'wani u twa u nga khomekangi kahle. U tile vhiki leri nga hela a kerekeni u fika u joyina kereke, ivi ku ri hava loyi a ku tsundzuxaka ku tibuku ta kereke hi tini na tini. Ivi u ta kerekeni vanhu va yima va tshama, va yima va tshama, wena a wu koti ku landzerisisa. Vanhu van'wana va hatla va va frustrated ku ri kasi
kasi ku hava na loyi a hi hlayisaka xana vamakwerhu tanihi varhangeri a hi hlayiseni vakreste va hina hi va dyondzisa maendlelo ya hina hi va tsundzuxa maendlelo ya laha kerekeni mafambiselo ya magandzelelo na swilo hinkwaswo leswaku na vona va ta titwa va ri part of the church inkomo vamakwerhu hi xona switsundzuxo swa namuntlha inkomo inkomo swinene hi ta hundzela emahlweni eka bisiya ka kona eka nkarhi wa sweswi hi nga si teka tinyiko hi ta kombela lavantshwa va hi nyika vuyimbeleri inkomo ta twa hi chorus. Inkomo eka vayuda leri va hi nyikeke rona enkarhini wa sweswi i nkarhi wa ku ri hi humesa tinyiko ta hina ta siku ra namuntlha hi nga si hundzela emahlweni inkomo ta teka khorasi lava fambisaka sweswi va fambisa sweswi karhi hi humesa inkomo.
Enkarhini wa sweswi hi ta kombela Sunday School va ta hi nyika risimu leri va nga tivulavula rona Xikwembu. Cast your battle, come to Jesus, for He cares for you. Cast your battle, come to Jesus, for He cares for you. Higher, 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 in Jesus. Higher, 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 in Jesus. Lower, 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 lower. Come to Jesus, for He cares for you. Cast your burden, come to Jesus, for He cares for you. Higher, 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 reach Jesus. Higher, 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 reach Jesus. Lower, 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 lower. It's so wonderful, the love of Jesus. It's so wonderful, oh, wonderful love. It's so high, you can't get over it, so low. You can't get under it, so wide. You can't get around it, oh, wonderful love. The love of Jesus is so wonderful, the love of Jesus. It's so wonderful, the love of Jesus. It's so wonderful, oh, wonderful love.
Akhensa eka Sunday school ya hina eka tinsimu leti va hi nyikeke tona enkarhini wa sweswi ni ta kombela manana Mukoki va ta khongelela lava vabyaku na lava nga tiwa hi maxaka ya vona na lava nga tiwa hi maxaka ya vona va kombela va thaleni mahlweni endzhaku hi tshamiseka. Oh, yes, Amoya, yes, Amoya, Baba yiswe Nkosi yethu Jesu Kristu, siza kuwe Nkosi yamakhosi kusemishini. Siza kuwe siphakamisa izibongo nodumo sithi asibonanga uNkulunkulu ofanele. Siza kuwe Jehova ngalelanga elikhulu kangaka ilanga Nkosi yokunonga lapho sikhumbula khona indodana yakho uJesu Kristu ingena eJerusalema. Siza kuwe Jehova sikhulekela Nkosi yokulunga bonke abagulayo, kakhulu sibeka laba sebabizwe ngamagama nesibonelo. Umfundisi wethu Masango naye Nkosi yokulunga uTatanbhilo oshiwe ubabakhe nesibonelo. Sithi Nkosi yamakhosi Alpha and Omega kepho uNkulunkulu ngaphansi kwakho. Siyabasondeza lemindeni emibili mesiyolungileyo phambi kwakho. Bekumamfundisi sithi Jehova mphakamise ngophamandla. Ngoba ushilo ezwini lakho Jehova athi bonke abakholwa kuwe mesiyolungileyo abayijabha naphakade mesiyolungileyo. Sibeka nayo uTatanbhilo mesiyolungileyo endaweni yaseMozambique lapho behleli khona Nkosi yokulunga bekhala khona mesiyolungileyo makwewoza usuku inyembezi ngoba ushilo ezwini lakho Jehova ukuthi wena ungeke ubalahle uthe uyaba nabo kuze kusekupheleni. Ekuseni nje sikhulekela umhlaba wonke nokugcwala kwawo. Abagulayo mesiyolungileyo bagulela emakhaya, ey'bhedlela, kuma-hospice, kwindawo ngey'ndawo lapho belele khona. Sithi Jehova yehlisa umoya wakho ingcwele nesandla sakho ngoba asisifishane ukuba wena uma ubabamba ungakwazi ukubaphakamisa. Nendlebe yakho ayithunti ukuthi ingezwe iy'khalo ney'celo zabantwana babantu bedliwe iminjunju ubusuku nemini bekhala kuwe Jehova. Phinda Nkosi yokulunga baphakamise ngegama likaJesu Kristu. Beka nalabo Nkosi yamakhosi abahanjelwe iy'hloko zabo akade beme emathuneni avulekile. Abanye Nkosi yokulunga ngisho siyoba sikhuluma Jehova bayangcwaba besiyolungileyo. Iba nabo Jehova banikeza amandla bangalahli ithemba. Bazi ukuthi wena uthe useduzane kwalabo Nkosi yokulunga abanhliziyo ezidabukileyo. Uthe iso lakho Nkosi yokulunga liphezu kwabo. Uthe ngeke ubashiye abanabo kuze besekupheleni. Uyoma ngisho ethulini lokufa nabo Jehova. Ngenelela mesiyolungileyo kulawo makhaya asey'nyembezini. Ngenelela emakhayeni Nkosi yokulunga abasey'bhedlela. Abanye Nkosi yokulunga bagulela Nkosi yokulunga besemajele. Abanye bagulela ey'khotheni lapho Nkosi yokulunga bephelela khona. Jehova siyawubalekela ngaphandle kokubalekela esawini sakho. Esikhathini esinzima kangako lapho sizwa khona umhlaba wonke unyakama. Umhlaba wonke uyakhala Jehova. Umhlaba wonke mesiyolungileyo ukhotheme phambi kobuso bakho. Sizwele siyazi ukuba sonile kuwe ngemicabango nangamazwi. Ngakho sibalekele esawini sakho esingapheli sixosa umusa wakho. Uba umusa wakho usanele ekuseni nje Nkosi yokulunga. Abanye bathathwe yikhukhula, abanye balahlekelwe yikho konke. Kepha konke Jehova kuvela kuwe mdali wezulu. Konke Nkosi yokulunga wathi ukwenza ngokwentando yakho. Yenza ukuba thina sizithobe ngaphansi kwesandla sakho.
ngoba uthe ngesikhathi esifanele uzasiphakamisa ngelihle nelinamandla igama lenkosi yethu uJesu Kristu owafa wavuka washiya phakade. Amen. Ayikumele xikhongelo xa hosi hi nomo wun'we. Tata wa hina la nga matilweni, vito ra wena a ri hlawuleki. A ku nge kuma ka wena, ku rhandza ka wena ku endliwa misaveni, tanihiloko endliwa matilweni. U hi na namuntlha swakudya swa hina, ka siku rin'wana na rin'wana. U hi rivalela milandzu ya hina, tanihiloko na hina hi rivalela van'wana lava nga ni milandzu ya hina. U nga swi vuyisa lewumelini, kambe u hi vuyisela lewutini. Hikuva ku maka wa wena ni matimba ni kutwala ni masiku ni masiku. Amen. Ta kombela ku rivaleriwa katsongo layani. A mi fanele ni tshame hansi loko hi endla xikhongelo lexiwani. Inkomu. Enkarhini wa sweswi hi ta kuma korasi hi tisa mfundhisi emahlweni ku ta khongelela nyiko leyi na ntirho hinkwawo lowu endliweke haleni mahlweni va tlhela va hi pfalela. Inkomu. Yehova Xikwembu, Beloved congregation, I did not want to jump the gun. I wanted the secretary and the elders to announce about Mwamhlongo. Now I stand before you to express our sincere gratitude as a family. Cancer. Mi khongelerile, mi vakacherile, lexibedhlele nsati a amukeriwe kona. Ku fika ka n'wina, mikhongelo ya n'wina ni hinkwaswo leswi mi swi endleke, hambi ku ya na swakudya leswi mi nga ya na swona xibedhlele, swi khumbile timbilu ta hina swinene. Hinkwenu mafosora swa manene, hi lava ku khensa, hi vuyelela hi ri ndyangu. Ni yimela ndyangu loko ni vulavula, wu nga ri ndyangu lowu tshamaka na mina la Joni, ndyangu hambi le kaya hi ri inkomu vamakwerhu leswi mi hi endleleke swona. Va kota ku swi vona, you can see that. Va kota ku swi twa, you can feel that. Va kota ku swi twisisa, we can understand that. A hi mhaka yo olova, kambe mi swi endlile. Xikwembu xi hlamurile mikhongelo ya n'wina. Ku na vanhu van'wana va ha sale ndzhaku ngopfu, they are very much behind. Va ku a Swiss Mission a ku na moya. It's just unfortunate. A Swiss Mission va ku khongela u hanya. Inkomu swinene. Ni kombela leswaku loko hi dyile, va catechism class mi ya vestry ku ya tsala test. Tizonle timbirhi Emmaus and Jericho, mi tshama la kerekeni, mi ta hlawula vufambisi bya 2025-2028. Mi nga rivali sweswo, a hi khongeleni. A hi va mani hina. Ku va ha hanya la misaveni, ku va ha hanya, a hi ri va mani hina. Ku va hi siku ro fana namuntlha hi swi kotile ku ta tlangela nkarhi lowu Jesu a nga nghena eJerusalema hi xidumu lexikulu. Va kala lava nga rhandziki swa wena Xikwembu, va vilela va ku a va miyeta. Va kona lava lavaka ku hi miyeta, a hi nga miyeli. Va kona lava lavaka ku hi tindezela, hi nga endli swa wena, a va nga lungi.
kombelaka ka wena katekisi hi nyike rihanyo leri faneleke ra miri ra moya ni ra miehleketo lexi xi kombelaka hosi u lava mafasitere ya tilo u hi nisela mpfula ya mikateko ku wa mikateko ya hinkwaswo leswi hi fanelaka xikwembu xa hina huma na hina sweswi u katekisa we hosi na mpandzwa leyi u nga ta wu phema hi ri kereke hi siku leri matimu ekerekeni mpandzwa lowu nga mali ya hina xikwembu hi pfune ku twisisa leswaku leswinene vanhu vo ti endlela hosi xikwembu xa hina famba na un'wana na un'wana wa hina. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God that surpasses all understanding, the fellowship of the Holy Spirit abide with us all, now and forever. Amen. Namuntlha a ni nga vuli go in peace ni ta vula hi French ni ku bon appétit, good appetite.